Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly musulman bir tuğanım, jaratkan Allah tabaraka ve taala hadisi kudside. Hadisi kudsi sözü paygambardan, manisi Allah'dan. Kur'an'dan keyingi turgan hadis. Jönökөй hadis paygambardan hadisi. Hadisi kudsi Allah'ın sözü. Allah Teala mınday deydi. Ya abdi azkurni hine tagzab azkuruka hine agdab. O bendem gazaptangan kezde, açuulangan kezinde men oylogун, men da karım kelip gazaptangan kezde sen oyloymun deydi. Açuun kelgende Allah'ını oylop, Hudaydan korkup açuunu baskın, kıyamatta Allah Teala günökör bendeleri gazaptangan kezde sen oylop Allah Teala özünün gazabıdan, özünün karıdan saktaydı. El-gazab cemratu mineşşeytan. Açuulanu, gazaptanu, bizden Kırgızlar cinim keldi deydi. Oşol cindeni al şeytandan bolgon bir çok ot. Şeytan adam balasının yüreğine taştaydı. Oşonduktan açığı kelgen kezde adamlar cinim keldi deydi. Cin anın kanın kaynaganını kötörüp açıulantат. Oşol kezde Kudaydı oylop, Kudaydan korkup, açığыңды basa bilseң, juta bilseң, Allah kıyamatta özü rahmat kılgan, mehrimin asını algan bendelerдің katarında bolosun. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza gaziba ahadukum falyatawadda. Silerдің bireğine kimde kim açıulansa, gazaptansa, kardansa, cini kelse darat alsın deydi. Li'annal wudu bilma. Sebep dara su menen bolot. Cindenu şeytandan bolsa şeytan otton jaralgan, ottu su öçüret. Açıuңду darat alып basat. Arabilerden bir beduin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e keldi de Avsini ya Resulallah. O Allah'ın elçisi maga vasiyat aytın. Maga bir nasihat kılın dedi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem la tagdab. Peygamber janağı vasiyat suragan jigitke gazaptanba, açıulanba dedi. Ekinci jolu kayra kelip surады. Avsini ya Resulallah. Allah'ın elçisi maga vasiyat kılın dedi. Peygamber la tagdab. Gazaptanba, açıulanba, kardanba dedi. Üçüncü yol kelip surады. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tagdab ve lekel cennet. Gazaptanba, açığыңды basa bilseң, sağa beyişti kepildik berem dedi. Hurmatlı musulman bir tuğan, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den açığıды kanday basıbıga bolgon, Peygamberden bir resep, Peygamberden bir dara dermek, darat alın. Açığılanı hurmatlı musulman bir tuğan, bugün medikler başkalar anıktap atat. Sakar orusu bolsun, insult bolsun, infak bolsun, bardığı uşul açuudun kesepetiden, gazaptın karnından. Oşo cinin kelip, cininди basalbay, cindi jеңе alбагандыктан. Oşonduktan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daim dua kılgan kezde, Peygamber Allahumma inni es'aluka haşyeteke fil gaybi ve şehade. Allah'ım daim senden korkudu nasip kılgın. Allah'ım aşkerede turgan kezde, kupya bolgon kezde, жалгыз bolgon kezde, el menen bolgon kezde daim özüңнен korkudu maga nasip et. Wa kalimatal haq fil ghadab wa rida. Çındıkты süylögöndü nasip kılgın, açıulanıp turgan kezde de, razı bolup turgan kezde de, kuvanıç bolup turgan kezde de, kardanıp turgan kezde de hakikatты süylögöndü nasip et. Wal qasda fil faqri wal ghina. Orta jaşoonu nasip etkin, bay bolgon kezde köpüp ketpesten, jok bolgon kezde çöküp ketpesten, orta jaşagandıkты nasip etti, Peygamber dua kılat eken. Allah'ım barızga oşo açığını basıbını nasip etsin. Jaratkan Allah tabaraka ve taala takvadar insanlardı sıfatlagan kezde muttaqinlerдің seldesi çoң bolot, muttaqinlerдің kiyimi jupunu bolot degen emes. Allah Kur'an-ı Kerim'de A'udhu billahi mineşşeytanirracim, takvadar Kudaydan korkon bendeler sıfatlap وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Rabbыңардын keçirimine jarış kıla, ataandaş kıla. Eger birөө менен атаандаша турган болсоң,
konkurent bolom desең, жарышам desең, Allah'ın mağfiratına, Allah'ın günahını keçirүүsүнө жарыш кыла. Дагы эмнеге жарыш кыла? Wa jannatun arduha samawati wal ard. Asman menen жерден кенен болгон бейиш үчүн жарыш кыла. Ал бейиш уиддат лил muttaqin, takvadar insanlarga, Kudaydan korkon, жүрөгүндө takvası var bendelerge dayardalgan beyиш үчүн жарыш кыла. Ал бейиш asman menen жерден kenenirek болгон. Бирок ким үчүн? Takvadar kim? Ellezine yunfikuna fis-sarra'i wad-darra. Kudaydan korkon takvadar bendeler kenen болгон кезде да Кудай жолуна, өзүгө жетишип кенен болуп турган кезде Кудай жолунда кайрымдуулук кылгандар, вад-дарра, кыйналып турган кезде да Аллах үчүн, Кудай үчүн бир нерсе берип жардам кылгандар. Дагы уландысы вал казиминал гайз, ачууларны жута билгендер. Ачуу келген кезде ачууну жута билгендер, вал афина анин нас, адамдарды кечире билгендер. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah жакшылык кылган бенделерди сүйөт дейт. Бул жердеги жакшылык ачууну баскан, бирөөлөрдү кечире билген. Урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиясын алган сахабалар, табииндер аят туккан кезде жөнөкөй бизге окшоп угуп койгон эмес. Аятка амал кылат эле. Күндөрдүн биринде Ал-Маймун ибн Михран деген сахаба, Аллах тааладан разы болсун, Маймун ибн Михран أن جارية جاءت ذات يوم بصفحة فيها مرق حارة. Үйүндө конок менен Маймун ибн Михран, үйүндө коноктор менен отурса, кызматкер кыз ысык шорпону көтөрүп келди, чалышып кетип, Маймун ибн Михран үстүгө ысык шорпо төгүлүп кетти. Үйүңүздө кызматкер шорпону төгүп койду дасторкондо, столдо. Кандай ачууланасыз? Маймун ибн Михран ачуу келип кызматкерге бир жамандык кылайын деген кезде кызматкер аял وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, ачууну баскандар деген аятты окуду да, фаалту, ачуумду бастым деди. Аятка амал кылам, бул Кудайдын сөзү. Кызматкер аял кыз аятты улантып, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, адамдарды кечире билгендер деди эле, кечирдим деди. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah жакшылык кылгандарды жакшы көрөт деди эле, карап сага эмне жакшылык кылам? Сенин жакшылыгың бүгүндөн баштап кулдуктан боштондукка эркиндикке чыктың, бүгүндөн баштап сен кул эмессиң деп эркиндикке бошотуп берди. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келди. Келди да факала мурни би амрин ва ла туксир алейя хатта aqиlahu. Пайгамбар мага деди, бир нерсени буйруң. Maga buyruk berin. Бирок буйруğuңuzdu көп узартпаң. Maga кыска нуска айтың, акылыма түйүп ошого амал кылайын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келген сахаба, maga кыска нуска осият айтың, буйрук бериң, мен ошону түшүнүп амал кылайын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, ла тагдаб, газаптан бачууланба деди. Сахаба 3 жолу кайталады. Аллахтын элчиси мага кыска нуска насаат айтың, ошого амал кылайын деди. Үчөөсүндө да пайгамбар ла тагдаб, газаптан бачууланба деди. Башка бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Ла тагдаб ва лакал жанна. Газаптанба, ачууңду баса билгин, сага бейиш болот деди. Имам Газали рахматуллахи Ихьяи улумуддин деген китебинде, бирок урматтуу мусулман бир тууган, ачууланууда түрү болот. Кээде ачууланбаш болбойт. Газаптануудун да жакшысы бар, жаманы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жеке өзүнүн нафсы үчүн, өзүнүн кумары үчүн эч качан газаптанган эмес. Аллах тааланын дини, Куран, Аллах табарган шариаты шылдың болуп жаткан кезде ачууланат. Аллах таала үчүн газаптануу ал башка нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабалары өзү да чындык үчүн, акыйкат үчүн пайгамбар ачууланган кезде жүздөрү кызарып кетет эле. Пайгамбар өзү үчүн эч качан өч албайт эле. Бирок Аллах тааланын шариаты бузулган кезде Аллах табарак ва таала буйргандай адамдарга адебин берип ордуна коет эле. Имам Газали рахматуллахи бир абид, Аллах таалага дайым ибадат кылган инсанды абид дейт.
құлшылық қылған, өте әулия болған, Құдай Таалаға құлшылық қылған бір адамды Бани Исраилдан, Бани Исраил дегені Яқуб алейхиссаламның балдарыдан, Исраил деген Яқуб пайғамбар. Яқуб пайғамбардың балдарынан тарқаған яһудилерден біреусі өте көп ибадат қылады екен, пайғамбардан мұрда. Бірақ күндердің бірінде ибадат қылған ақсақалға біреу келеді, тағын сен ғой бұл жерде шіркеуіңнен шықпай Құдай Таалаға ибадат қылып жатасың, сенің бір туғандарың, жақындарың, жердештерің Құдайға емес, дараққа сыйынып, дараққа бір нәрселерді байлап, дарақтан бір нәрсе сұрап жүреді деді. Бұл ширк. Бүгін де осы Бани Исраилдің жолын жолдағандар бар. Дарақтарға жіп байлап, дарақтардан бала сұрап, қызыма жуучу келсін дегендер, саудам жүрсін дегендер. Бұл ширк. Иманнан ажырап қаласың. Дарақ еш нәрсе жардам бере алмайды. Ошондықтан Бани Исраилдағы абид сыйынып жатса біреу келеді да, сенің қауымыңдай дараққа сыйынып ата, сен бұл жерде ибадатың емне пайдасы деген кезде ачуланып шығып, үйден балтасын көтеріп, адамдар сыйынған, адамдар улулаған дарақты қиып салайын деп баратса, жолыдан бір ақсақал сүретінде болған шайтан келеді да, қайда баратасың дейді. Адамдар сыйынған дарақты қиып салайын деп баратамын дейді. Жоқ аға, жол бербеймін дейді. Қибайсың дейді. Бұл ұйық дейді. Бұл ата-бабадан қалған. Бүгінде айтып атпай. Шайтан менен, адам сүретінде болған шайтан менен бұл абид ибадатшы екеуі ұрышып кетеді. Ұрышқан кезде бұл Аллах Тағалаға берілген ибадатшы шайтанды жығытып, чапқылап, савап салған кезде тұрады да айтады. Болып тұр дейді, саға бір жақшырақ айтайын дейді. Сіз ибадат менен әлексіз дейді. Үйіңізде оқатыңыз тұрмыш начар дейді. Сіз дарақты кеспестен қайтып бара берің үйге дейді. Мен күніге келіп сіздің жастығыңыздың балышыңыздың астына 2 динардан 2 алтын тиын таштап кетем дейді. Бірақ дарақ ошо бойдан қалсын дейді. Ибадат қылған илимсіз. Шайтандың азғырығына көнетті болып тұр, қибайым деп үйіне келіп, ибадатын қылады, ерте менен тұрса, балыштың астында 2 алтын тиын тұрады. Сүйініп, екінші күн қайып тұра қалды, ерте менен тұрып балышты көтереді, 2 динар тұрады. Үшінші күн тұрып қараса, динар жоқ. Атшуланы емі дарақты қибасам болуды деп, қайра жөнейді балтасын көтеріп. Жолда келе жатса, шайтан ақсақал сүретінде қайра келеді, қайда баратасың? Дарақты қиғаны баратам дейді. Аға жол бербеймін дейді. Екеуі қайра ұрышып кетеді. Мұныста ибадат қылғанды шайтан чауып салып, ұрып баштайды. Ақсақал тұрады. Біріншісінде мені сені жеңдім. Қанчан сені ұрдым, башқа қылдым. Бұнысында емне болды, мен жеңіліп қалдым деген кезде шайтан айтты, сен бірінші жолы Аллах үшін ғазаптанып, Аллахның разылығы үшін дарақты қиям деп бардың әлі. Бүгін сен тыйын үшін, нафсың үшін ғазаптанып жатасың дейді. Ошондықтан бүгін сен жеңілдің дейді. Ғазаптану, ачулану өзіңнің жеке қызықшылығың үшін емес. Аллах табарак ва таала дин үшін, шариат үшін болса, шындық үшін албашқа екен. Урматтуу мұсылман бір туғаным. Ғазаптанудың, ачуланудың жаман кесепеттері бар. Ал кейде өзіміздің жанымызға, кейде денсаулығымызға, кейде айлана чөйрөгө, кейде үй бүлөгө. Жоғарыда айтқандай инсульт, инфаркт деген көп оорулар бардығы үшін нерв оорулардан. Аллах табарак ва таала барыбызды ушу жаман оорулардан сактасын. Урматтуу мусулман бір туған, егер менин бұл жерде жоғарыда айтылған аят хадиске ишенбесең, ар бириң ачууланган кезиңде, ғазаптанып жатқан кезде бар күзгіден бір өзіңді көрші, өзің жағасың ба? Күзгіден бір қарап көрші. Қандай адам болып қалдың? Жүзің қызарған, емне қылғаныңды білбей қаласың. Ошол ачууланудун, ғазаптын ең жаман кесепеттерден, урматтуу мусулман бір туған, бүгін үй бүлөдө ажырашқан, талактарган, аялыны талак кылып койгон, үйдө ажырашып кеткен, балдарды тирүү жетим калтыргандардан барып сурасаң, 80-90% ачууланып, ачуумду баса албадым. Кечиресиңер, ачуу чындык. Жеген бокту жеп алат да, молдокелерге келип жол издейт анан. Жеген богумду кантип адал кылам деп. Сен ачууңду бассаң, ушул жолго барбайт элең. Талактардын, үй бүлөнүн ажырашуусу эң көп жаман себеп ушул ачуулануудан. Качан талак болду, качан ажыраштыңса, ачуум келди, ачуумду баса албадым, андайды. Арзыбаган нерседен, болбогон нерселерден. Ошол кезде Аллах Тааланы эстеп, аузу биллахи минеш шейтанир ражим деп, вал казиминал гайз, ачууңду бир аз жута билсең,
балдарың да тирүү жетим калбайт, үй бүлөң да бузулбайт. Молдокелерге барып жол издебейсиң, тынч отурат элең. Зилкарнейн лақия малака минал малаика. Зилкарнейн периштелерден bir периштеге жолукту да, фақала аллимни илман аздаду бихи иманан. Периштеден сурады, мага илим үйрөтүң, илим менен иманым күчөйсүн. İlim menen imanım örkündösün dedi. Perişteden sonra atat, maga bir ilim үйrөтүң, oşo ilim menen menin imanım bekemdelsin, imanım күч alsın dedi. Perişte aytты, la tagdab, açıulanma dedi. Fa inne şeytan aqdar ma yakun ala ibn adam hina yagdab. Şeytan adam balasını kalagan jolga burup özüne kul kılıp alat, kaçan açıulangan kezde deydi. Açıulangan kezde adam balası şeytanın kolundağı oyuncuk bolup kalat eken. Allah Kur'an'da ve imma yanzaghannaka mineşşeytani nazghun, eğer şeytandan bir sağa basbasa gelse, açuğun gelse, şeytan azgırıp, fastaiz billah, Allah Teala'dan yardım sura, pana sura. A'udhu billah, Allah'ım mineşşeytanirracim, rahmatından taşbaran bolup kuğulgun şeytandın jamandığından meni saktagın dep Allah Teala'dan yardım sura. Fussilat suresi 36. ayet. Süleyman ibn Sadr degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birge oturat elem deydi. Süleyman ibn Sadr Peygamber menen birge otursak, ja'a rajulan, iki kişi gelip kaldı. Ekөөsünün karasak tüstörü kızargan, açuulangan. Faqala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem tamırları jayынан çıgayın dep kalgan. Peygamber aytdı, inni la uallimuka kalimatan law qultaha aw law qalaha zahaba anhu ma yajid. Men bir söz үйrөтөйүn, oşo sözdü çin yürekten aytsa, bunun açığı tarqalıp, açığını basa bilet dedi. Qala a'udhu billahi mineşşeytanirracim desin. Açığı kelgen adam içinizde qaytılap a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım özünün rahmatından taşbaran bolup kuğulgan şeytandın azgırgıdan meni saktagın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açığını basudun jolдорун үйrөтөt. Hurmatly musulman bir tuğan, bugün açığın bassaң, nervinli bolsoň, Vraçlarga barıştın keregi yok. Peygamberin en jakşı sizge aytkan recept je bolbosam Peygamber жазып берген дарылар менен колдонуң. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açığın kelse daarat algın deydi. Suğa juun. Davlenen көтөрүлүп атат, башка болуп атасың. Экинчиси, анда да бул Peygamber iza gazibar rajul faqala a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Açууланган эң биринчи a'udhu billahi mineşşeytanirracim деген açığın basылат deydi. Peygamber sallallahu iza gaziba ahadukum falyeskut. Açuulanıp atkan adam, açığı kelgen adam süylep jatkan bolsa albatta aytышат da. Ün çıkpay koy deydi. Ün çıkpay koy. Ün çıkpay koysoň da açığın basılanat eken. Dagı bir açığını basуу jol Peygamber sallallahu iza gaziba ahadukum fa huwa qaim falyajiz. Turgan adam açığı kese otura kalsın deydi. Turgan adam uruşka dayar da. Otura kalıp kan duruşasın. Çöp otura kal deydi. Fa in zahaba galdab dagı eger oturganda açığı kese jam başlap jatıp alsın. Jatıp uruşa alasın mı? Ayalыңа da kol көтөрбөйсүң, bala başkaga da kol көтөрбөйсүң. Жерге oturup kal. Qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ennel gadabe mineşşeytan. Bu açıulanu şeytandan eken. Oşo kırgızlar bekerinden ayıp aytken jinim geldi, jinime tiyip. Oşo şeytanı geldi de jini geldi. Fa inne şeytana hulika minen nar. Şeytan ottan jaralgan. Ve innema tutfa'un nara bil ma. Ottu su menen öçürösün. Darat al. Fa iza gaziba ahadukum falyatawadda. Silerden biri öňür gazaptan açıulansa, jini kelse darat alsın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din açıulanba, açığыңды basa bilseň, saga beyiş bar degen hadisni unutpay hiç kaçan. Hazreti Ali aytadi, "Aqrabu ma yakun lab min gazabillahi iza gaziba." Bende Allah'ın karına, Allah'ın gazabına en jakın bolgon kez bende açıulangan kezde eken. Bende gazaptanıp açıulangan jini kelgen kezde Allah'ın karına en jakın bolup kalat eken. Hurmatly musulman bir tuğan, Tavrat kitabında Allah Tebaraka ve Teala
ошол кездеги хак динде өзүнүн ошол кездеги динди бекем кармаган инсандарга мындай дейт: Ибн Адам, узкурни хина тагдаб. Ачууланганда мени ойлогун, мен да сени газабым келген кезде ойлоймун дейт. Фаиза зулимта фасбир. Эгер бирөө сенин укугуңду тепсесе сабыр кыл. Варда бинасри менин жардам берүүмө разы болгун. Фа инна насри лака хайр. Менин жардамым сага жакшыраак дейт Аллах. Менин жардамыма разы болуп ачууңду баскын, менин жардамым сен үчүн жакшыраак. Мин нусрати ли нафсика, сен өзүңө өзүң жардам бергенден көрө менин жардамым сага жакшыраак дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, устаздардан бирөөсү айтат: Саудиялык Меккеде дейт, чоң бир джип машинеси баратам дейт, бир поворотто кокустан бир жигиттей жаңы Toyota Corolla кичинекей машина алган экен дейт. Машинаны көрбөй калыптым дейт. Мындай сызып өтүп кеттим дейт. Машинадан бир маалда токтоп түштү дейт, түшүп алып, тилдеп атат, айтып атат, жете ата калган жок дейт. Оозунан ушундай иттер чыгып атат дейт. Карап турдум дейт. Бир маалда ичиндеги бардык нерсени кыйкырып айтып бүткөндөн кийин аны эшикти ачып машинадан түштүм дейт. Түшкөндөн кылгылыкты кылып коюп, машинаны сызып коюп, ушунча кыйкырсам дагы унчукпай турасың, бирдеме дебейсиңби деп айтат дейт. Эмне деп жооп берейин дедим дейт. Бирдеме десем дагы сен ага бетер ачууң эме болот. Эмне дешим керек эле дедим дейт. Дагы карап тур дагы дейт. Кудай кечирсин, барың кетиң деди дейт. Эмне менен жеңди? Үн чыкпагандык менен. Ал оозунан чыккан жет атамды калтырбастан бардык арам нерселерди айтып бүттү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ал кыйкырып атат, сөгүп атат, мен ичимде аузу биллахи минеш шейтанир рajim. Жанагында мен сага эмне демекмин балам? Айтып болдуңбу? Ичиң бошодубу десем дейт. Мен анын үстүнө бир чака суу куйгандай дейт, муздай түштү дейт. Анан карап туруп, Кудай кечирсин, барың деп машинасына отуруп кетти. Арзыбаган бир нерсе. Жарахати синан ла хаттаям ва ла ялтама ма жараха лисан. Найзанын жарасы айыгат экен, тилдин жарасы айыкпайт экен. Найза менен бир жерге жаракат кылсаң ал айыгып кетет, бирок тилиң менен жаракат кылган нерсе айыгуусу кыйын экен. Муттакин, Аллах Тааладан корккон таквадар бенделердин дагы бир сыпатын Аллах Таала Шура сүрөсүндө айтат: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِثْمِ. Takvadar bendiler çoğun günahlardan saktanat. Kan tökүүдөн, zinadan, aramdan, çoğun günahlardan özünü saktaydı. وَالْفَوَاحِشِ. Uyat, öte jaman aram, soykuluk, jaman nersenen özünü saktaydı. وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Takvadar bendiler çoğun günahlardan özünü saktagandan keyin açığı kelgen kezde açığını keltirgen adamlardı keçire bilet deydi. Takvadarların sıfatı eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا kimde kim açığını jutsa deydi. وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَاهُ. Eğer kalasa açığını başkadan çıkarıp alışka kudreti jetetli. Canındağın çapsa olur, başka jumuştan ayda verse olur, үйдөн куу берсе болот, талагын берип койсо болот. Кааласа ачууну чыгара билет эле, бирок ачууну кимде ким кудрети жетип туруп жута билсе, мала Аллаху калбаху ридан яумал кыяма. Кыяматта ал ачууну жута билген бенденин жүрөгүн Аллах разылык менен толтурат дейт. Кыяматта Аллах Таала сизди разы кылат экен. Жүрөгүңүз разы менен толот экен. Башка бир риваятта айтат: açığı kelgen kezde, canında açığını keltirgen adamdan öçünü alıp belüge kudreti bolup durup keçirgen bendeni kıyamatta Allah Taala kalayık kalkın altında çakırıp durup hur ayınlardan kançanı kalasan tandap al deydi eken. Beşteki hur ayallardan tandap algın deydi eken. Erkeklerge uşul hadis çakattı. Emi hur ayından üylenem desen hur ayından birösü bul dünyaya çıksa çıkış menen batış jarkırap ketedi. 70 kavat kiyimiden söğünün içindeki çuçuğu görünüp durat deydi.
Ачууну келип туруп, ачууну бирөөдөн өчүн алууга кудурети жетип туруп, ачууну баса билген бендеге кыяматта Аллах Таала калай калтынарып хурлайындардан тандап алгын дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, An Ali ibn al-Husayn. Hazreti Ali'nin balası Hüseyin aytat. Men atalarımdan uqtum deyt. İza kana yevmel kıyame nada munadin liyakum ahlul fadl. Kıyamet günü Allah Teala tarafından hayırlı bolat deyt. Fazilet eğleri tursun deyt eken. Hazır o arada fazilet eğleri tursun dese kim fazilet eğerkesin bilmeydi de. Kıyamatta fazilet eğleri tursun deyt eken. Fayakumun nas minen nas, adamların arasından köptögön adamlar turat deyt. Fayqalu intaliqu ilal cennet. Turga bara bergile beyişke deyt eken. Alardı perişteler joldan joluqturat eken. Fayaqulu ila ayna? Qayda baratasыңар sizler deyt. Fayaquluna ilal cennet. Biz beyişke baratabız deyt eken. Qalu qablal hisab. Esep berbestem de. Esep kitap bolgon jok, qayga beyişke barasыңар dese. Qalu na'am. Owa biz esep berbestem barabız deyt eken. Qalu men antum? Sizler kimsiler? Perişteler mi? Peygamberler mi? Qalu nahnu ahlul fadl. Biz fazilet eğleriyiz deyt eken. Qalu ve ma kana fadlukum? Başkalardan faziletiniz, özgöçölüğünüz emne deylesiler dese. Qalu kunna iza cehile aleyna u juhile aleyna halimna. Bizge biröler nadanlık kılsa biz jumşak bolat elek. Ve iza zulimna sabarna. Birö bizge zulüm kılsa sabır kılat elek. Ve iza usi aleyna gafarna. Bizge birö kata kılıp koysa, jamanlık kılıp koysa biz adı keçir etelek. Qalu al-keze udkhulul cennete fa ni'ma ajrul amilin. Beyişke kirgile kanday jakşı amaldardı kılgan ekensiňer deyt eken. Summa yunadi munadin, keyin dagı bir çakırуу bolat eken. Liyakum ahlus sabr. Sabırdular tursun deyt eken. Sabırdular tursun deyt eken. Fayaqumun nas minen nas. Adamların arasından sabırdı bolgan insanlar fayqallahum intaliq ilal cennet. Bargla beyişke deyt eken. Perişteler jolugup janagıday ele. Qayda baratasыңар? Beyişke. Sabırdan burun bu. Allah Kur'an'da innema yuvaffas sabirun ajrahum bigayri hisab. Allah Kur'an'da sabırdılar soğun çeksiz alat degen. Sabırdılar da beyişke kiret eken. Sabır, al qaysı sabır? Taat ibadatga sabır kılуу, namazga sabır kılуу, günödön özüңdü sabır kılıp sakтай bilүү, açууңду basıp sabırdı. Sabır tüü saraltın degen, oşo sabırdın akırı beyişke alıp barat eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Enes ibn Malik degen sahaba aytat. Marra bi kavmin yestari'una. Peygamber bir kavmdun, bir cemaatin aldan ötüp baratsa, al cemaat el küreşip atıptır. Fakale ma haza? Peygamber bulardı qarab, bu emne dedi? Qalu fulan sari'. Buların arasında palançı degen palvan var dedi. Palançı ne palvan? Ma yusaru ahadan illa sara'ahu. Kim küreşke çıkmasın bardığın çavat dedi, cenget dedi bu dedi. Fakale afala adullukum ala man hu ashad minhu. Peygamber aytdı, bul palvanın ardan da palvanırak küçtüyrek aytayım mı sizlerge kim ekenini dedi. Aytın ya Rasulullah dep sahabalar Rasulullah Peygamber. Raculun zalamahu raculun. Mundan da küçtüyrek adam kişi bir adam ağa birö jamandyk kılat. Açuunu keltiret. Fakazama gayzahu. Açuu kelgen kezde, birö jiniňe tigen kezde açuunu juta bilet. Ve galaba şeytanı. Açuunu jutup özünün şeytanını cenget. Ve galaba şeytanı sahibi. Dosunun şeytanını cenget, dosunu da cenget. Dosu degen janağı karama karşı turgan, anı men uruşam degen adamdı da cenget, anın da şeytan cenget, özün de cenget, özün şeytan. 3 adamdı cenget deydi. Ha bul küreşke çıkan birödü jıgıtıp kıyım bolbosun deydi. Akıkı küçtü kim eken? Açuğundu basa bilsen. Baldarыңдын apası. Senin atыңды kötörüp жүрген baldarыңды, kızdarыңды töre bergen, ayalыңa kol kötörüp kıyım bolup közüň kögürtpü. Açuğundu basa bilsen en küçtü ekensin. Hani İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas'tan Allah razı olsun, atasından da razı olsun. Bir kişi Hazreti Umar'a ruhsat sorap kireyim dep kirdi de, ya İbn Hattab, ey Hattab'tın balası. Sen bul adamlarga düşkön oljodan bizge normalini berbeysin dedi. Jetşerli berbeysin. Ve la tahkumu beynena bil adl. Jana bizdin aramızda adletlilik menen oljo bölbeysin dedi.
Hazreti Umarga aytат. Umardын аты Фарук. Умар адил, эң адилеттүү падыша. Сен адилеттүүлүк кылбайсың, ол жону нормально бөлбөйсүң. Фагадиба Умар. Hazreti Umar ачууланды. Hazreti Umarдан жиндер, шайтандар качуу эле. Бирок Hazreti Umardын жанында отурган бир сахаба айтты: "Я амирил муъминин, о имандуулардын жетекчиси, Аллах Куранда вал казиминал гайз. Ачууну баскандар деген деди. Hazreti Umar ачууну бастын деди. Куранда Аллах Таала мындай деген: "Хузил афва ва'мур бил ма'руф." Кечиримдүүлүктү алдагын, жакшылыкка үндө. Ва a'риз анил жахилин. Надандарга көңүл бурбай жүзүңдү башка жака бур деген деди. Бул жахил деди. Тентекке теңел терек бою секирбе деген сөз. Hazreti Umar жахилдин сөзүнө көңүл бурган жок. Урматтуу мусулман бир тууган, жаныңда сенин кадыр баркыңды билбейсиң. Сага жаман мамиле кылып жаткан адамга эң жакшы жооп жавабул ахмак ас-сукут. Ахмактын жообу үн чыкпай коюу. Ал өзүнүн ким экенин көрсөтүп атат. Сен да өзүң ким экенин билесиң. Ага ачуулануунун кереги жок. Ибн Мубарактан Hazreti Abu Hanifa'nın bir dostu var edi. Çoğun alimlerden birisi. İbn Mubarak'a kelip aytdı: "İcma lana husnul hulq." Şagirdler toplanıp oturdu, damıla dedi bizge adep ahlактын, мүнөздүн эң жакшысыны bir sözgө топтоп бериңчи dedi. Adamdын adep ahlakının, мүнөзүнүн эң жакшысыны bir oğuz menen bizge түшүндүрүп коюңду dediler. İbn Mubarak aytты: "Tarkul ghadab." Ачууңду баса билүү, ачууланууду таштагандык dedi. Шул эң жогорку адеп аhlak dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Куранда Али Имран сүрөсүнүн 159-аятында мындай дейт: "Аузу биллахи минеш-шейтанир ражим. Фабима рахматин миналлахи линта лахум." Аллахнын рахматы менен ey Muhammed, sen бул үммөткө жөнөтүлгөнсүң. Пайгамбардын жөнөтүлүшү биз үчүн рахмат. Бирок пайгамбарга Аллах Таала эстекерди мындай дейт: "Валау кунта фаддан гализал калб." Эгер сен орой болсоң, ташбоор болсоң, лам фадду мин хаулик. Ал үммөт, мусулмандар сенин айланаңдан качып кетмек. Аллахнын рахматы менен Мухаммад сен жөнөтүлдүң. Эгер сен орой болсоң, каттуу жаман сөз болсоң, копол болсоң, лам фадду мин хаулик, алар сенин айланаңдан качат. Сен артыңдан жүрбөйт. Фа'фу анхум, аларды кечир. Вастагфир лахум, алар үчүн Алладан кечирим сура. Вашавирхум фил амр, ар бир ишиңде булар менен кеңеш dedi. Караң, сахабалар пайгамбар менен жашаган эң улуу заттар. Пайгамбар менин сахабаларым жылдыз сыяктуу. Кимисинин артынан жүрсөңөр акыйкатты табасыңар дейт. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таала sen özüңдүн бул сахабаларыңа эгер сылык мамиледе болбосоң, кечиримдүү болбосоң, алар менен ишиңде кеңешпесең, сенин таштап качып кетмек айланаңда болбойт эле дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, булар кимдер? Сахабалар, мухажирлер, ансарлар, Меккеден дин үчүн Мадинага келгендер, Мадинада кучак жайып динге кызмат кылгандар. Андай боло турган болсо, биз да эгер айлана чөйрөдө бирөө менен биринчи үй бүлөдөн өзүңө башкаларды каратам десең, кечиримдүү бол. Алар үчүн дуа кыл. Вашатама ражулун шаби. Шаби деген алымга бирөө тилдеп койду. Сөктү. Факала шаби ин кунта кама култ фагафараллаху ли. Сөктөдө карап туруп сөккөнгө айтты: "Эгер сен айткандай мен болсом, Кудайым мени кечирсин" dedi. Wa in lam akun kama qult faghfarallahu laka. Eger sen aytkanday men bolbosam, Kudayım seni keçirsin dedi. Sökkön adamga. Eger sen aytkanday men ошондой жаман болсом, жалганчы болсом, текебир болсом, башка болсом, Кудай мени кечирсин. Эгер сен айткандай мен болбосом, жаман сүйлөгөн сени Кудайым кечирсин dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, нафсыбызды тарбия кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам иннама сабру бит тасаббур. Сабырдуулук сабыр кылуу менен болот. Жумшак болом деген адам нафсыңызды дайым кебир нерсеге аракет кылып өзүңдү жумшатуу менен болот. Илим алам деген илим алуу менен болот. Иннамал илму бит тааллум. Илим алам деген адам таалим алат, илимди издейт. Жумшак болом деген адам кээде ачууну басып аракет кылат. Ахсану макарим
Адамдын ең жақшы мүнөзү афвул муктадир. Кудурети жетип туруп кечирип койгондук дейт. Жазага алууга, башка кылууга кудуретиң жетип туруп кечирсең, важудул муктадир. Жана берешендик аужул муфтакир. Же бир нерсеге муктаж болуп туруп берешендик кылган адам эң берешен адам дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондон кээде нафсыбызды бүгүн ушундай адамдар материалга башкага берип кеткен кезде, адеп ахлактан башкадан алыстап кеткен кезде, көчөдө машиналар көбөйүп кеткен кезде эң муктаж болгон нерсебиз биз сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө үйрөтөлү. Бир устаз айтат, бир таксиге отуруп калсам дейт, таксини айдаган жигит машалла фигураларын караң дейт. Анын бир бармактары дейт, менин колумдай дейт. Ушундай дейт. Карап дейт, балам, сен hiç өмүрүңдө бирөө дурдуң беле десем дейт, жок дейт. Эч кимге уруша аласың, жок. Мына көчөлөрдө шофёрлор башка кылбай, артыңан сигнал бербей, жолуңа чыга кал. Hiç карабайм дейт. Бирок карасам, ачуум келет. Бирөө дуруп койсочу. Чымчыкты кармагандай эле көтөрүп мойнун бууп коет. Анан артым эмне болот? Сабырдуу менен. Урматтуу мусулман бирөө, Кудайыма шүгүр, бизде да кичине бир машина айдаган маданият эмелер пайда болуп атат. Акырындык менен болот, аракет кылыш керек. Мен көп айтып жүрөм, Орусда иман болбогон менен инсаф бар. Россияга, Европага барсаң, экинчи линиядан, полосадан, башкадан кайтам деп ишарат, поворотник жандырса баары жол берет. Бирөө кыйналып чыга албайдан чыгарып коет. Бизде көпчүлүгү пешеходко да, жөө жүргөнгө да жол бербейт. Кээде жөө жүргөн адамга жол берейин десең, артыңдан келип, onu да сигнал берет. Мен айтып жүрөм, урматтуу мусулман, сигналды маска берет, малга берет. Biraz sabır kılsak 2 sekund. Kebirini çıkarıp koysan boptur 30 sekund. Avarikasını jandırıp sağa dua kılıp ketip atат koy. Razılık. Бұл да çoğun bir emede urmatı musulman bir tuğan. Biraz sabır kılsak hiç nerse olmaydı. Urmatı musulman bir tuğan, innallaha la yanzuru karan. Duay sadık lillahi subhanahu wa ta'ala bi an yaghfirallahu lahum. Çın жүрегіңнен Аллах Тааладан дуа қыл. Адашқандарға, сабырсыздарға Аллахым күнөөсүн кечирсин. İşlerini оңдосын, ийгилик берсин. Сизге жамандык кылып сигнал берген, жолуң тосуп койгонго ичиңде ошонсоң өсө рахаттанасың, машалла. Имандын дамын тартасың. Кудайым ошого да хидаят берсин, сабырдуулук берсин. Урматтуу мусулман, бардыгыбыз кээде өзүбүзгө окшош чийке эттен болгон бир бендеге жаман көрүнбөйүн деп күзгө көрүнүп, бетибизди жуабыз. Эмне үчүн бирөөгө шылдың болбойм, бир жерим кара болуп калбасын, бирдеме болбойм. Денеңди жууган сыяктуу жүрөктү да кээде жуалычы, тазалайлы. Жүрөгүбүздө бирөөгө көрө албастык болбосун, кызгануу болбосун, жек көрүү болбосун. Себеп Аллах Таала биздин келбетибизге, сүрөтүбүзгө карабайт, Аллах биздин жүрөгүбүзгө жана жасаган ишибизге карайт. Жүрөгүңдү жуу. Күнүгө жүрөгүңдү жууга аракет кыл. Жүрөгүңө бир назар сал. Жүрөгүңдө бирөөгө көрө албастык барбы? Кошунаң машина алса, уйкуң келбей. Бизнес жүрүп калса, уйкуң келбей, жок. Алланын берген рызкысына кызганба. Бирөө сага жамандык кылган кезде сен ачууланып сөккөндүгүң сага эч бир натыйжа бербейт. Жамандык алып баруусу гана бул. Сага бере турган натыйжа эң жакшы үн чыкпай койгондуң. Үн чыкпай койсоң тилиңди сактайсың, үн чыкпай койсоң нервиңди сактайсың, үн чыкпай койсоң убактыңды сактайсың, үн чыкпай койсоң жүрөгүңдү сактайсың. Өзбек ажыков айтып турат. Бир молдекеге бир аял келип турду, дем сабериң күнүгө эле күйөөмү ура берет, башка кыла берет, кантип ошонун сабаганынан, азабынан кутулам десе. Бир нерсеге дем саберип, күйөөң келгенде эле оозуңа салып ал деп тур ташты. Келгенде эле эштен киргенде оозуңа салып алат экен, сүйлөбөйт да. Анан каяктан урат? Кайдан келдиң, эмне кылдың деп, эмнеге кечиктиң, кел дегеннен эле баштай берсе анан таяк жейт. Бул эми канчалык сөз, бул сөздүн арасында сөз болуп калды. Негизи урматтуу мусулман бир тууган, үн чыкпай коюуда саламаттык бар экен да. Ошондуктан да Мариям энебиз Аллахтын амры менен боюга бүтүп, Иса пайгамбарды төрөп,
Elden uyalып, emne değerini bilbey kele жатқан кезде Аллах Таала Марьям енемізге fa imma tarayanna minal bashari ahadan, егер адамдардан біреуді көріп қалсаң, әлбетте көреді, ерің жоқ, қаяқтан төредің, бұл қаяқтан бала алдың, ұят емес пе, башқа емес пе? Фақули инни назарту лиррахмани саумен, сен айтқан, мен рахман болған Аллаға ораза қармадым. Өзімді башқарам, фалан укаллимал яума инсия, бүгін ешбір адамға сөйлемеймін деп. Үн шықпай қоясың. Hurmatlı musulman bir tuğan, Arapların şairi mınday deydi, la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran, فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يد عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. Kudretin жетіп тұрса да, билігің болып, күчің болып, артыңда спортсменің болып тұр, башқаң болып тұр. Біреуге зұлым қылбағын, күчің, құдіретің болса да, зұлым қылудың арты өкіну болады. Sen біреудің ақын жеп, жерін тартып алып, дүкенін басып алып, тыйын алып қойып, келіп жырғап көзің ұқтайды. Мазлум, ұқуғы тепселген ұқтабастан ийлап шығады. Алланың көзі ешқашан ұқтабайды. Аллах Таала мазлумдың дуасын қабыл қылады. Мазлум кафір болса да, кафірдің ұқуғын тепседен де, анын кафірлігі өзі үшін, бірақ анын ұқуғын Аллах Таала дуасын ұғады. Ешкімдің ақын жебеш керек. Біреуге зұлым қылбаш керек. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittaqu da'vatal mazlum, hukuku tepselgen adamdın kargışından, duasından saktan, biröge kargışka kalmagın, fa innehu leyse beynehu ve beynallah hicab, Allah menen mazlumdun duasının arasında parda yok deydi. Toskun yok deydi. Abu Darda Allah Taala'dan razı olsun, mınday deydi. İyyâke ve dam'atul yetim, yetimnin köz yaşına ağızba deydi. Ve da'vatul mazlum, mazlumdun köz yaşına ağızba. فَاِنَّهَا تَسْرِ بِالْلَيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامِ. Yetimnin köz yaşı, kargışı, cem olmasa mazlumның kargışı, elder uqtağın kezde sızıp geledi deydi. Allah Kur'an'da aytadi, "El-yevme tujza kullu nefsin bima kasabat." Kıyamatta her bir nefs özünün kılgan kılık joruna jaraşa cazasın, cesiligin aladı. La zulmel yevm. Kıyamatta hiç kimge zulüm bolboydu. İnnallaha sari'ul hisab. Allah tez hesap aluvchi. Күндердің бірінде bir қолы жоқ. Адам жолда келеді. Ал киши ушундай дейт. Men ra'ani fala yadlimanna ahadan. Kim meni көрсө менин акыбалымды көргүлө. О, калай кал. Зулум кылбагыла, бирөөдүн акын жебегиле. Менден сабак алгыла деп кыйкырат. Bir қолу жоқ экен. Bir аксакал келип, балам эмне болду? Базарда келип күнүгө ушинтип кыйкырат. Акыбалың эмне десе? Men bir күндө күчкө толгон кыйын элем дейт. Балык тутканы чыктым дейт. Кечинде келе жатсам, bir бечара чоң балык кармап алыптыр дейт. Бер десем бербеді дейт. Сабап уруп дейт. Балыгын тартып алдым дейт. Бирок балыкты алып келе кокустан балык менин bir сөмөйүмдү тиштеди дейт. Күндөр өттү, кыйналып баштадым, ооруп баштадым. Табаптарга алып келсем, гангрендей bir нәрсе, ошол сөмөгүңдү алыш керек дейт. Сөмөгүмдү алды, жылды дейт. Ай өткөн сайын муум болуп кесиле берди дейт. Эмне кыларымды билген жок дейт. Дарыгерлерден үмүтүм үзүлгөндө, алымдарга бирөөгө келип айттым дейт. Кантим? Эмне болот? Башталышы кандай болду деген кезде окуяны айтып бердим дейт. Тез ошо мазлумду kimden balıkты тартып алган болсоң барып, ошонун кечирим сурап разылык аласың dedi дейт. Башка денең өтпөш үчүн дейт. Келдим, аны таптым дейт. Тапкандан кийин кечирим сурадым, ыйладым, бутуна жыгылдым дейт. Мен акыбалымды көрүп ыйлаган кезде мени кечирди дейт. Кечиргенден кийин эмне деп дуа кылдың эле десем айтты дейт. Тешип чыксын, колу кургасын, азык болбосун деп жаратканга жарып ыйлап кеттим эле. Себеп мен үйүмдө балдарымды бага турган ушунан башка оокатым жок эле. Үйүмдө балдарым, үй бүлөм ачка отурат эле. Балдарым үчүн алып бара турган болгон азыгым ушул эле дейт. Урматтуу мусулман бир туган, ошондуктан зулумдан этият бололу. Ачуу келген кезде ачуум келди, жиним келди дебестен ачуубузду баса билейи. Siz
бала чакаңыз менен, үй бүлөңүз менен, өмүр жолдошуңуз менен ушундай мамиледе болууга даярсызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жүгүн көтөрүп Меккеге алып келген аял пайгамбарды жүк көтөргөн деп ойлойт да. Сага балам, менин насаатым, сен Мухаммадты көрсөң жакын жолобо, Мухаммадтын сөзүн укпа, сени да азгырбасын. Ата бабадан келген динди жок кылып, жаңы динге чакырып жатыптыр дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачуун жутуп, жылмайып карайт да, эне дейт. Сажда кылган кезде, намаз окуп сажда кылсам, союлган төөнүн, бок карынын башына коюп койгон Мухаммад мен болом дейт. Жолума тикендер ташталган кезде, адамдар мойнумду буган кезде, таш бараң кылган кезде, Аллахым бул коомго хидаят бер, булар билбестен кылып жатат деп элге дуа кылган мен Мухаммад болом дейт. Ошол кезде жанагы аял ашхаду алла илаха иллаллах ва аннака Мухаммадан абдуху ва расулух иманга келет. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бир айтат, мен эми ачуум жаман, дамла айтыш оңой, бирок газапты, ачууну басыш кыйын, менин жиним жаман, жиним келген кезде жаманмын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сенин жиниң, ачууң сенин колуңда. Сен жеңе билесиң. Эркиң сенин колуңда. Чечимиңди өзүң кабыл ал. Жакпаган нерсе келген кезде ачууңду жута бил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол жобо менен пайгамбар үйрөткөн даратты ал, отура кал, жата кал, сүйлөшпөй, үн чыкпай чыгып кет. Караң. Ислам тарыхында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң эр жүрөгү, Сайфулла деп, Кудайдын кылычы деген Хазраты Хамза. Билесиздер? Экинчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллах пайгамбардан башка эч нерсеге жок деп, эч нерсеге баш ийбеген Халид ибн Валид. Бүгүнкү генералдар Халид ибн Валид болгондо анын алдында эч нерсе болбой калат эле. Халид ибн Валид бирөө келип сөгөт. Халид ибн Валид жолунда эч нерсе турган эмес. Урушка кирген кезде кылычы менен чалгы чапкандай урушкан Халид ибн Валидти бирөө сөккөн кезде, сөккөн адамга карап мындай дейт: ал сенин амалдаптарың дейт, бул дейт. Каалаганыңды жаза бер дейт. Жакшы сөз жазасыңбы, жаман сөз жазасыңбы, сенин ыктыярың дейт. Сен айткан менен мен андай болуп калбайм дейт. Ошондой урматтуу мусулмандар, ошондуктан бардыгыбыздын сахифабыз бар. Ага кандай сөздү жазуу сенин колуңда экен. Жакшы жазасыңбы, жаман жазасыңбы, Аллахтын алдына барып жазасын аласың. Жараткан Аллах баарыбызга сабырдуулук насип этсин. Угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадистерге амал кылып насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана ма'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.